أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Mic testing 1 2 3 4. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الحمد لله الحمد لله المفرد بالبقاء والدوام المفضل على عباده بالإحسان والإنعام أحمده حمد من قال ربي الله ثم استقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الكرام اتقوا الله سبحانه وتعالى وراقبوه في كل مكان وزمان واشكروه أن وفقكم وأنعم عليكم بإكمال شهر الصوم والغفران فلقد مضى وانقضى وهو شاهد للمحسنين بإحسانهم وشاهد على عصيانهم وشاهد على العاصين بعصيانهم فيا ليت شعري من المقبول فينا فنهنيه ومن المردود فنعزيه عباد الله إن الاستقامة على الطاعة من أهم الأمور ومن الأدلة على إرادة الخير للعبد وإن الإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادته دليل على نقصان الإيمان فراقبوا الله واستقيموا إليه في جميع الأوقات وتقربوا إليه بالأعمال الصالحات فالإله الذي يسام له ويعبد ويركع ويسجد في شهر الصيام وهو الإله في جميع الأزمان ingkatan sanglit iban pupujihan tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan nanunggali doon hakaroon niya salama-lama amuin Tuhan dimirihil sing kalalabbihan imahanug hara sing karayawan sing kanikmat-nikmatan paipon niya iban magnaik saksiin kami haway roon mapatut pagtag-ipunan hakasabunalan malaingkan tuput in Allah subhanahu wa ta'ala damikian salawat iban salam amuin siyaksian sing kita niyo inabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan nabi piarasin Allah subhanahu wa ta'ala mari labi na pa ummat ini in nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin sarayaw-rayaw susuntuan singkatan tungod parkala pag-ibadat amunain Allah subhanahu wa ta'ala piararing Allah ta'ala amanat in subay siya aagaran susuntuan singkitan yukatan parkala dahil hasabab yan salawat iban salam kaniya mabut na pa mga keluarga niya ibang singkatan miurul halimpa niya sambil na mabut pahuling zaman ini mga katawtay manghurang kwa agam Islam iban hitukbal na to insa taud-taud pagsarang sukupa Allah Ta'ala sinyari kita niyo piaabot sin Tuhan na to Rabbul Alamin mari pabulan Syawal iban amuin tiyawpikan kita ni sinallahu subhanahu wa ta'ala natikmus na to imbulan Ramadan inya to tawpik din Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasababiyat to aunun na to ilando pagmabuwa patuhan na to Rabbul Alamin iban danundaran na to payuhan in kakahinang sing kita ni tungod pag-ibadat ika ulong rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin
hariin din na kita niyo lugal, hariin din na kita niyo tampat, hariin din na kita niyo masa, subay, in pagmabuwa pa Allah Ta'ala, di siya mabugtong. Bukon saula na, nanaikod na imbulan Ramadan, nanaikod day sabin amal ibadat sing kita niyo. Ya kau tay manghud ku Muslim, patumtum muna paginhawabaran sin kami, amin suway tu hipagsarang sukul na to pa Allah Ta'ala. Sin yari kita niyo hama sa ini lagi najukup na to imbulan Ramadan, amin nagdarasin kaampunan, nagdarasin kaampunan iban ulung rida ding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jimakpat na in jimakpat sabab Baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. In mga sila aming piabot habulan Ramadan, sambil natikmus nila bangin pagpuasa sin sila, nararaan nila imbita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanto ampunun sin Allah Ta'ala in mga pardusahan nila. Inda siyo man sama Ramadan hisusin namu asasya kana sin pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukon unuwang uno, bukon wala, bukon amuin napugos siya pagpuasa habulan Ramadan sa sumagawa intimod kaniya sabab sin pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daywan sin hulat-hulat niya tumbas ding Allah Ta'ala sin pagpuasa niya rin dun haon. Na mga katawtay manghuran, nanaikod na kato taniyo simpila adlaw yaw, na maid na kato taniyo imbulan Ramadan, in pangatayan sin mga bariman biya kaniyo mangando in pangatayan sin nanaikod na imbulan Ramadan. Adapon ding hamakay banan tumpukan ding hamanga manusia, amuin masin pangatayan nila, hipo sin subahat, hipo sinamuin hubbud dunya, nagaman makuyag sila na naikod na bulan Ramadan. Natumtumon sin kita nuin Allah Subhanahu wa Ta'ala, si masaksi siya mga yaon nagmamarayaw, timutunay sin pardaakan ding Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin nagparayaw sin kakahinang nila halaw man sin bulan Ramadan. Damikian saksi in Allah Subhanahu wa Ta'ala hamanga sila nagpasad sin kakahinang nila do halaw man simbulan Ramadan, inhinang nila nagmaksiat gamman hikakitaan nila raha adlaw mahuli. Dahil hasabab yato jimakpat na in mga sila amuin miya magad tuud haaturan sin syara hapagpuasa, amoy mahinang parsababan hikatay masin Allah, tunyukan sila sin Allah Ta'ala makapagsusun sin kakahinang nila yato. Napuspusun mo na kaagi yabutan sin Allah Ta'ala, yabot pa ko maripabulan Syawal. Na mga katawtay manghuran ko, mga miyula sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, impag ibadat, impag tag-ipon, wala nakabutang sadya suway sadya habulan Ramadan. Suway yaon day pag-istiqama sin kita niyo, amuin pagpatutug hakakahinang ibadat, amuin di akan sin Allah Ta'ala labi-labi na isang bahayang 5 wakto. Suway tuod mga katawtay manghuran, amuin gamman magsusungpa, namang kautin nyo kan sin Allah Ta'ala hakatutug dun hakakahinang amal, amuin nabaut kau nabiyaksa kau maginang mag-amal halaw man simbulan Ramadan, pagpuas simbulan Ramadan, continue inyat tuding ha mga alamat sintiyay masin Allah Ta'ala ibadat mo halom simbulan Ramadan. Yat to mga katawtay manghuran ko akam Islam, iban inyat to pini sa sin Allah Ta'ala na mga katawtay manghuran, payuhan na to marayaw, payuhan na to jagahan in amal sin kita niyo, tanto in Allah Ta'ala yaon sima amuin sangat in murakaba niya, in nimpayo jimajaga in Allah Subhanahu wa Ta'ala haipon niya. Na kaunahan sin kita niyo
biya diin kita niyo magpabuntol sing kakahinang nato hakatan waktu bukun sadya bulan Ramadan mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Huminang kita niyo singkatan uno-uno hikasuk na to pa Allah Ta'ala manahut maaslag labay ding ha mga amal salih labay ding ha mga hinang marayaw amo intiyutat sinsara hipapahinang kato taniyo karon na intuhan amo impiag puasahan sing kita niyo habulan Ramadan iban sintuhan amo impiag tag-ipunan piag ibadatan nato halaw man simbulan Ramadan amo nirimuko kita niyo simujud kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan damikyan siya ray sab intuhan hakatan bulan hakatan waktu bukun amin habulan Ramadan na sadya ipagtag-ipon makakila inkaymanan manusya pa Allah Ta'ala bang habulan Ramadan papuasin bulan Ramadan wayna di na makila si masjid na inyattu tanda alamat sin wala tiyayma sin Allah Ta'ala in ibadat niya apabila nagbalik na siya pakakahinang niya pakangian ubos na nagtaat na pa Allah Ta'ala halaw man simbulan Ramadan yat tunay sab siya nagkaat inyattu alamat sin wala tiyayma sin Allah Ta'ala. Nayakaw tayo mahud ko ang Islam. Ayaw mo upasaing kabuhi yan. Babayari pakato taniyo masiukab ilawang pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawayroon na sarayaw-rayaw hinang karayawang. Pagubos siyunuan mo. Sinhinang karayawan day sab amo hindi akal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na sangi isab. Kangian. Puasing karayawan, nagbalik ka pakangian. Kalugian da kula mga kataw tayo manghuran. Hangkan, ayaw na to upasun in mga waktu ini. Amo hindi hilan kita niyo sin Allah Ta'ala. Parwaktuhan sa lagu-lagu. Ayaw kita niyo malipat. Manumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw na to larakun. Impiag tuyuan sing kita niyo halaw masimbulan Ramadan. Impagbasa sing Quran, impagtahajud, impagqiyamul lail, mga ibadat nito andu ayaw na to upason mga karayawan hayat to hasabab sin dan tiranan inhi kapag maksiat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga kataw tayo manghuran ko agam Islam, ayaw na tutud amo in lamuran na naglando na kita niyo nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala suway palandoon na kana wayroon tubtuban sin pag-ibadat sin kita niyo. Sa hingga yauning kabuhi, masidi mabukto yung pag-ibadat na to pa Allah Ta'ala. Biya na sinfarman sin Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pagtag-ipon kaw, pag-ibadat kaw ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yato muna kitab papanghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsanin siya, piyatumtum na sin Allah Ta'ala. Pagtag-ipon kaw ya Muhammad, patuhan mo Rabbul Alamin. Hatta ya'tiyakal yakin, sahingga dagpakan kaw sin yakin. Unin yakin diha ini. Al-maut. Sahingga dagpakan kaw sin kamatay. Ay lugay sin kabuhi. Yaon kato taniyo. Di mabukto yung pag-ibadat. Bukun imyalong masalda. Na nahipo na ko simbulan Ramadan sin karayawan dahil dito hato mamarahinasa. Inyatu higong hagas sin syaitan sin iblis mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So ay daranun na to tumtumun in ayat sin Allah ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wayroon paghali-hali tungod parkala pag ibadat. Wayroon hugnaan in hali-hali sin kita niyo. Amo in kay napusan hali-halian bang hikatikang nato na in si kinato palom sin surka. Yaturay dito hato yung final mga katote mangurang ko akamis na. Lugay yaring kabuisin kita niyo, wayroon paghali-hali. Ang parkala pag-ibadat na subay din doon haon. In continue in ibadat sin kita niyo. Iban pa ngayon na to pa Allah Ta'ala. Bang man kita niyo hanug haraan niya sin katutog. Tumutog doon haon. Misaning kaunan niya tiyo di na magtug. Simpanang panginila sinamuin simbulan yaon. Simpag qiyamul layl, simpag tarawih. Impagpatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala.
iuhulat-hulat nila ing kalabihan pa Allah, ing kalabihan ing Allah Ta'ala iban karayawan. Pius-pus nila to din waktu dun haon. Hamanumtum pa Allah Ta'ala, indi rawhat nila kaampunan iban karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kau tayo manghud kung nag-aarama sin aram Islam, dihilan kita niyo sin mga parwaktuhan hayan, na in sangi ngi manusia ipon sin Allah Ta'ala mo in makakila sadya magtuhan bang habulan Ramadan. Puas da sin bulan Ramadan di na makakila. Ayan in mga kausim mga salafus salih. Kabtangan sin mga sila magkakabtang daing ha mga amuin sangi ngi manusia amo makaingat sadya magtuhan bang habulan Ramadan. Mapuasya tuway roon na mga palangwang ko akam Islam. Nahangkan payuan na to, inijakpatan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, misang pabiyadin hawak to sinamuin idyaon, amuin nagkukuyag kita niyo, sin piyasampay kita niyo sin Allah Ta'ala, na makay kita niyo sin pamakay bago, na makay sin katantan uno, sumagawa in pangatayan sin kita niyo suway radaran biya bago. Ayan, suway amuin piyatataalok na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapon mga sila pagkiyamul layl, pagtahajjud di mabugto. Bukun habulan Ramadan sadya matuyo kita magtahajjud sabang puas na way na misan indwa rakati tanahikatindog. Inya to patumtum muna paginhawabaran sin kami. Amunatin sa rayaw-rayaw, kababayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauning katutok sin kita niyo, amuin hinang. Bukunin kaunahan magpataod. Man uno, inhinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon sadya tutog. Atawakan aun sadya mintartan to amin hinang niya din doon ha, bang habulan Ramadan na sadya. Bukun. In kaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana amaluhu amuin wadimatan. Wadimatan natin ya continue. Masi-masi impag-amal ibadat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Impagpuasa masi-masi wala. Impagpuasa sin adlaw isnini man sin hamis. Impagpuasa sin amuin longta amin ayyamal bid masi-masi continue sa hingga ya agad ni beta sin Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mga palangwan ko agam Islam, suway tudin kita niyo ini magmuhot-muhot sin uno-unuhi karida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato taniyo in dihilan sin Allah Ta'ala kalalabihan sin mga sila yaon nagpabubunto sin hinang nila. Amo ka nagpabubunto niya magad ha Qur'ani man ha sunna. In ibadat niya miya magad ha Qur'ani wan ha sunna. In katan hinang ibadat apabila simihag na ding ha Qur'ani wan ding ha sunna inyang bukun matan in pagpabuntol nila in pagpaamo nila. Biyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Demikian firman sin Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Yarin janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha mga sila, sa munato ni mga sila namong intuhan namo Allah Subhanahu wa Ta'ala, wairuun na dugaing, bukun sa jaharila, impagtuhan nila, yaagad inanggaw takbaran, namin pangatayan, halom simbigi jantong nila, iban, i-apply sin hanggaw takbaran, bukun sa jaharila. Maingat magtuhan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma istaqamu, mahulin sila na nagpabunto sin kakahinang nila. Miyagad haaturan, uno-uno biyata sin Allah Ta'ala, iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yato di sila maguna-una. Bangunin kya sara sin agam Islam, bandingon nila bagtuy, kitaon, aun da bahayan, pangagaran, aun da bahayan, pangikutan, daing ha Qur'ani ba ning ha sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mag-us-us mga matan bag iman. Mabuga sila makapangliwlakad pa Allah Ta'ala. Mabuga sila makapangliwlakad pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sabi agad nila beta sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ya kamu mga sabarang beriman, ayaw tud kamu manguna-nguna. Uno-uno perkala hinang ibadat, ayaw kamu manguna-nguna. Dahil hasara sin Allah Ta'ala iba sin Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sa maka inu hazaman ini. Haulin zaman ini, maka tawakkal, maka raus, mangliulakad pasara sin Allah Ta'ala ibang pa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka raus huminang mag-imbento sin hinang ibadat, sin wayroon na panglamod-lamod sin Quran ibang sin sunnah. Sabab impialabi, amuin akkal, nafsu impiagad nila bukun sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yan, mga silayatu, tutungbasan ding Allah Ta'ala, dumatong sila hadlaw mahuli, amoy nagpabubunto sing kakahinang nila, bukun pagpuas si Ramadan, masira continue hinang nila, sin pa labi-labi ng sambahayang 5 waktu, beta sin Allah, fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wayroon na kabugaan nila, dumatong sila hadlaw mahuli. Iban wayroon na kasusahan nila. Hindi na hikasusahin tayo Quran mo. Ikaw nang jimakpat mga kataw tayo manghuran, ulaika ashabul jannah, sila na yato yung mga tao surga. Sila na yato yung mga tao surga, kakkaldunhaon, jazaan bima kanu ya'malun. Inya tutumbas sin hinang nila, diha dunya. Yato mga kataw tayo manghuran ko agam Islam, ini murah-murahan, in maon na to in istiqamah, in pagpabuntol sing kakahinang nato bukun sadya habulan Ramadan sambil laung taha kahinapusan sing kabuhi sing kita niyo continue in pagtag-ipon nato pa Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum wa sa'ilal muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوا mga jamaa berhormat, mga kataw tayo manghuran ko agam Islam na pakusugon natin pagmabuwa pa Allah Ta'ala. Hariin diin na kita niyo binaybayan iban masa, iban pakusugon nato impagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban daranun nato impangayo tawat pa Allah Ta'ala, iban pangayo kaampunan, iban layuan nato mga hinang mahinang parsababan, hikaama, hikabung sikatu tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amo imdeng ha mga layuan sin kita niyo in hikapahil-pahil na to, sindi akan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Tumtumon sin kita niyo daran, asal kay ingatan na sin kita niyo in dunya ini, wa'lamu anna dunya mazra'atun lil akhirah. Ingaton sin kita niyo, bunatod, in dunya ini na pagtatanuman sing kita niyo dito nato mapusuha adlaw akhirat. Wa anna dunya amalun wala hisab. Indiyari kita niyo hawawasin gumi na mag-amal in kagunahan. Wayrum pa paghisab di hayni, wayrum pa pagbista di hayni. Wa anna al-akhirata hisabun wala amalun. Adapun bang kita niyo dumagpak na adlaw mahuli, adlaw kiyama, na madawhat na to na mapuso na to na impiaglugtuan sing kita no ni haynya. Mao na rin ito impagtumbas, impaghisab, way na amal, way na ubos na. Nahangkan mga sila nagupasin kabuhi nila. Di hayni hadlun halong pakubulan nila mangayo na pa Allah Ta'ala. Bisan da kuman 2 karakaat atawa kamisan da kuman hang kasasaat, miki mangayo pa Allah Ta'ala imiki balik mari pababosin dun. Uni sabab bang man siyang pahinangon amal misanda kuman ng kasasaat. Daway na, ubos na. Ubos na in amal mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nayakaw tayo mahun ko agam Islam, ayaw mo tuod laraka in ammal sing kita. Amo in nahinang mo na rin dun haon, habulan Ramadan, ayaw mo tuod upasa. Nayakaw tayo mahun ko agam Islam, in kita niyo habulan Ramadan, namu asa kita no sin adlaw. Haruman yaon, yu salatu in waktu sin kita niyo sin pagkiyamul layl, uno-uno na hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayari habulan Syawal, aw ding ha mga ini subay na tudi kalupahan. Di akan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in mamuasa habulan sin Syawal. Man sama Ramadan thumma atba'u sitta min Syawal kana kasiyamid dahar. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habulan Syawal di akan katu tani sunnat katu tani. Imma muasa kita niyo halaw man sin bulan sin Syawal ini aun unum adlaw. Ubos na kita ni isisin nakapuasa, nakapuasa sa sin bulan Ramadan. Mahuli siyaunuan niya sin puasa unum adlaw habulan sin bulan Syawal na in tumbas sin karayawan niya yaw namin unum adlaw biya da sin nakapuasa na hinang kaadlaw ay hinang katahon. Demikian beta pa si Nabi sallallahu alaihi wasallam an Thawban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu qala man sama Ramadan wa sittata ayyam ba'da al-fitr kana tamamus sanah man jaa bil hasanah falahu ashru amsalha. Demikian hakaiban ang hadis beta din kan Thawban din Nabi sallallahu alaihi wasallam naginya nagsabdi Nabi sallallahu alaihi wasallam hisisu nakapuasa habulan Ramadan iban namu asasiyasin unum adlaw halaw man sin Syawal yari kita ni biyayaon puasin namu inlong ta sin pagbuka nila tinamin haylaya yato man jarina tumagna sinamin hikarwa yato sin bulan Syawal. Nadihay ni mga katotay manghuram beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tamamus sana. Biya dasin na sampurna niya inhang kataw piwasahan niya. Mayta in halom sinang kabulan mabilang siya longta ini hangpu bulan. Hangpu bulan adapun in unum adlaw hatin niya 2 bulan in longta in timbang na rin dun hangkan cukup siya hang katahon. Man jaa bil hasana hisusamin nakahinang sa sinhambu karayawan din unhaon na lipaton sin Allah taala hangpu karayawan hangkan mahinang siya hangkatahon. Nadihay ni hapagpuasa mga katawtay manghuran illa bi afdal in mga sila aun qada nila mo ini wala nila na puasa wa aun uju wala nila piyagtuuran na muna in suway nila illa bi afdal tuud in puasahan nila na in qada nila. Puasahan nila in qada nila inamin utang nila Ramadan pagubos sunuan nila na simpuasa habulan Syawal. Dahil mga sila aun, labi na mga kababayhan aun waktu na aun di nila na madawhat amin puasa sunnat haunum yato najari ra kanila yatulo si mga ulama dun haun atin emisan makauna imbulan sin Syawal yato supaya di malipwas kanila sa illa bi afdal unahun nila naa longta imbulan Syawal amuin hapagpuasa. Nabukong kaunahan long mo insuway sunod-sunod. Mamurahan in kita niyo ini pasungon pa sin Allah Ta'ala in karayawan sin kita niyo dihilan pa kita niyo sin Allah Ta'ala amuin kusog mag-ibadat iman pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali fil alam innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم تقبل جميع أعمالنا الصالحات يا رب العالمين
اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا ولذنوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا واعتدلوا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين